phone na yakopon e no nim dia oye e ka ne program nyina ho e to obi benyina cha obi nyiri nche owuo no beba anytime dia owuo beba ene so ayekuso ayeka say ya wo obi foforo ana meboa ya wo obi so na wae wawu fitiani asese ni din and your friend say mechanic na prophet 𝐃eat𝐡 ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much 𝐃eat𝐡 hwe na prophet 𝐃eat𝐡 me so me hwe for any adofono mema obibia akwaba ede eba too much 𝐃eat𝐡 so muni aba 𝐃eat𝐡 ne nso menimo edi ehwenyamehwamo so da da munya ebre eje adwate ensem a yede ebebesomo ewe yefidie kasie yi eso na enne se de nkomotwetwe no ebekọ no ebe so interesting entime yi we fidie no emfa emfiri ahanom fra wo yonko no so mfra ne yonko no obia enhwe bi na se de aye ensem no ebekọ no adwinchire bi awo no watimi ede aba betu edwa ede amaye ne akenkan so ede amamo efel eso na ebusuafo said the former president Vice Lieutenant Jerry John Rawlings what one ananom awon sedo na no ya wada e won sensem bebre bebe pie mu abrante bi ababonten awon no so se yi kire na wanyo se so enkom sha adoma chede no na Nyankopon edi ebi adom no dia wo bi entimi enche Ibrawan said the mo amunim no se wono die ba no ensem keka se oman mu nsensem otade na no atutu ensem yie pa na eno na cheso de kwakotu ni page so say Ghana mama yen like yen to ye bokra because the ye hunu no enketo mu afekrampo na akase no beba na anka yenim se ko kan se nke yen hyansem yen munyamsem yen pejansem na so wo kire ma na chese wo wu na yaka bia hwe se si ye ya chese yensu mpo na yensu enwie ye no yen to ye bo ase na ebiemu ese baba beto na we get this time around no engwa kwa ye be ma o ebekọ akwa ye oba no this same way too John Abusia said the comment eba we tire no etem ese wani ensese ye kan ede echo na enum no nso anso ha abrantie bia wono so ye nimtuni veteran musician as though enso ababontie wo huni say ye mampanya wanya ne baby ko wonwu ye na emom obesan aba na eba wo aba no kwa obefa so aba no abusiafo enosu ni nyina eka ho entije brain na ye bonra ensem na me papa e wo hanuma me ne no ebetwetwe nkomo apostle Ajuman Prempe adodo na ni ne say God's watchman wono de nyame adwuma de wo hwe ebo eho eban yie pa edi a wo bo ho a tese wo je eho ensamrane eso asafo woda no the Bible Church of God Serving there wo enkan Kaswa Tuba Junction eti ye bonra nkomo ni no na wo so wo wenwa so na asembuse bi a wo no wo de atu eja God's watchman yes bibia boko urade adu bibia boko Nyankopon etumi ni donti asembie ni ho na won so e nyame adom yesu bibia boko bia ho ye se nyame hwa bia kama no 𝐃eat𝐡 star pa amoso de uni say ya de o se bia se bia why you look young you funny sir every day you go party akuya sikapa we did the head though. Apostle. Yes. O share abrantie Ibrawan means more deeper to it just say Ghana ya hwere ade na ade a ya hwere no ne nketom because I think ye be hwere ne kase na this time around the crampo de enye bema na ebeye oba nensemi because of say ye wo ye freedom ye timi de ye bibia ntimi obi abetimi ababonti ababa be ka bibia sa abraye ntimi enka ho hwea na yo sikapa edika na mishra cameraman mo da director ne adwumfo nyina na ko bo nshira obia na mo fidie kesi so ahwefo a omo bas da bia ye omo nkosom hwe nshira nka won ni Nyankopon so bi enka obi biara oba too much this me chia me hon kofo me yire me mani asafo manyina sikapa wo busam asem ene we a osise we a osise we a osi asem se na eba we a obi a kan di onim
any the open. No cry. Because Robert Cambiano, yeah, police in June. Police in June. Until we want him, one cancer, not at all. We want him, one cancer, not at all. Ibrahim was Ohio, Ibrahim one. Yeah, was so be so. That's what would you wouldn't know which now. Yet, I can say, will be a no cry. And yeah, he knew me anymore. So, and a gun penny one so, one boss. Only a brain. And channel be you. And channel be you. So, and he said, Jacob, you know, I'm going to channel for us where we are. Automatically, will be super. Now, Nippon Castle. Obonidi. One bonidi, and I say a your bar. What's why you are bar? One money. Obibu. Say what dear, I say, assembly I will come from them. Okay. What you say? Not just say assembly. Hey, you say coincident. Okay. Assembly, she had to be a also on your prophet, on your evangelist, on your your friends, apostle, on your pastor, and all come on the agent film. Oh, presently, Papa won't say, and echo. And the woman is of baby we are. It's mercy kind. Strong, dear old strong. It is a general. Obi. Now, me and one only Paludium. And only ask them. Won't you say? And who we are now? I didn't tell you, or pet, as Miss Bill, will be worth you there. December 31st, year. I saw when we go to I saw them December 31st. And come on, you best shall go. And one saying, you know, to Papa be anymore. Or who, I'm a near, or how, any a country person. And you want to what? Now you wish so. Never knew so, any GDO or Radimono. Now, Madame said, or more twice, or more can in some be any actually practice here. We will miss as mercy or yard here. And I saw deep over here, or none or kind, and a bear. As you know, program the PPR talk from the foundation of the world. And what didn't she say? It will be the other one, and young woman. What you say? One can't say, will be a sham come say, a chief imam. Ebewu 2018 December 31st. Said the Obewu the following year, 2019. Another boy. What shall come say? Ebem. Can you know what that's it? Yes, 2 years of crowd. Aye. What does it change? Edimoko. Oh, Emma says, I will call it 3 years. And the advance on the ground, who's there? And Grammo, you to know. What was we? It won't come so. Yet the young corner saw there. I'm not going to can just papa. No cray. Can you come where the be a paper and roll? Strong. And so I'm coming on sharing. I need to man. I need more. I need me. No, I mean a small war. Now, who party as one small they will come, say, Papa no, Obewu. Now, you miss more, or you say, Obi, Cocacha, Obi, so exactly a crown, Hezekiah. And now, Yakubo can say that I say, Uncle Shem, no home come, no Obewu, Uncle. So I say, well, a person or born in Pine. No one, no grandpa, Isaiah, now Krampus are bedroom saying, I miss what you shall be account. Sir, so I say, there be pay. Now, who's on here and comes about to cry? Child, almost yes, come home. And about to sleep on you. Wait, Baku Belson, the veterans war. And be. And you're white and you're black. Black. So, if you're anything about the media community, party A. I want prophet war. Party B, I want prophet war. Eti Baku, Bino, Eddie Bemwa. As well, I had here. Nina and Kosiaga. So I say, Eti, already, I will assembly our kind of say. You heard Jeremiah. Jeremiah, chapter 23. My person come out, what it assembly. Jeremiah, chapter 23, verse 16. Was it now? As for already seeing you,
muntie adifo a wo hye mo nkom no ho ensem wo de mo kɔ ahuhudiem wo ma koma mu anisuade hu ena woka emfiri awurade anum wo ma koma mu anisuade hu ena woka emfiri awurade anum tese wo ma ngasa ena mo hyehyɛ so no mo afiri akoma mu ni adwem ni aka asem bi ato because enya dey obibewu no kre enya dey asem besi wo di ase enya dey bibi besi enti wo mo nyankopɔn mo hu wo mo deka enti o nkrofo bi a nipa bi a wo mo no eye bebe say antichrist o say anti god and anti bible but they claim say wo mo ye prophets wo mo ye nyamema na nyankopɔn na asoma wo mo so edi wo hear 2 Corinthians 11 no so a so 2 Corinthians 11 13 to 15 me de no ka ho a na ma fe ma treo senia niema AC 2 Corinthians 11 13 to 15 awurade se na sani pa yi asomafo atorofo tie ne o adwumayefo na adafo a wodan wo ho yese Kristo asomafo na enye nwanwa efiri se Satan no ara mpo dan ne ho se han bofo eti se na asomafo nso dan wo se tene ne ato mfo a wo se enya de kesie biara na bewie won se de wo mu nyumasi wo di ase eti ayi obosam no kra no tumi ya dan ho se han bofo eti wo waso ne nkrofo bi waso won na wo mu afa Yesu din edi ye duma ayi se eti se onipa bi a wonye sojani ana wonye polisi ni na wakofa soja tade ahye polisi atade ahye no de na nkuro bi wose me soja ni wa be na se me polisi ni so na ojeje nkofo bi sika asem bi ba na owurawuram na just wa pretend say o ye polisi ni abanjuma yeni eso no onye sa eti wo mu na bia na polisi ni bia nyame abekara kuma na wa question so yo ye police ni angata no o se da bi akofa la se bra afa no gina ho ehe na wo office be na wo unity ben no gina ho wa so no de ne ko ye wura mu a ye ko hwa onye police ni sa ena D4 ni pa ni bia ya ba bi asente enti eyi atofo no bebre wo mo sa no nti o mafa Yesu asha atade wo dia se mo de Yesu aya atade eno mo de ayi nada edida danipa won ba wo hu sa akofo no mesumi ene mi hu wo mo obi e hu wo mo na ho na be hu awurade nyankopon no eno onim sa akofo no eto mo kan asem na amemu a ana so mo kan asem bia na wo de atoto nyankopon asem a wa kan to wo no ena be hu mo kure wo Apostle, yenhwe eye nua be ma Ibrahim ne nsmo di tude amada na fo binum ene eye adwencha eba no akwakwa yese Ghana hanum se ya heda mankrofobia program eye ewuo no obi a obewu ase wonim because eye nua be mai wodi ka be posti eyi bi se prominent person bi ebewu ne won kroneba enum no cheye ansana eye flight lieutenant enya ne baby ko ena wasan so ababie mu a wo say ka say eye wo bi foforo ebesan ye wu na we die eye oba does it mean say wo mu kum nkrofo a wo mu a enimanu nti na wonya akokodo ntimi ba abonti bebe kasa ansem na ana wonim die nkrofo bi hye sumase a wo mo ye enu nti na wo kasa eye nsem no yo sikapa sa nsensam na ekoso Samsam we won't even go to Rwanda. Okay. And I can't be moved to get open. Africa, I know. Rwanda president, you know. And over to some ground, and she say, oh, near me, so if you are not cancer, we have to one proud. Okay. It's your man, and want to. So, a man, and what now, say your kind of one programming. Oh, now, why didn't you go from the foundation of the world? What do you Deuteronomy 32 verse 39? As we are the Deuteronomy 32 39. We are the same. Deuteronomy 32 39. Assembly ni me pa choti. We are no what can some way. What say? After mu say me ara me ni
mene no miara mene no na onyame biara nka me ho me na me kum me na me ma nkwa me na me pra me na me sa na de obetumi agye afiri mi nsam eni ho onyame se owuo pra mo bi be pro obi be nya yarsew was me awurade na me ye so enye nipa enti owuo nu a wo mo kan wan sam bebeba no obia ni kwan na me ahyehyam ama ne se odi bewu okay obia so wo ne time odi belen odi bewu odi ase obia wo ne de enti obia ni dia ebeto no bo ha o yakora obewu hu ne beye na se ye tia kora eni ye ti se nkora na bi ehye mo ma me se kwasora ba eja ahye wo mo nyina dwere be na yankopɔ so na ekum ono ma nkwa wo mo pra wo mo wasa na no nyina na we nyina wo je nipa ye ntiase o okay oda se ne bi no beti ase mu yase so na yankopɔ ena onim dia oye e ka ne program nyina ho eto obi be nyina cha obi nyiri nche owuo no beba anytime bia owuo beba ene so ayekuso ayeka sei ya wo obi foforo ana beboa ya wo obi so na wa he wawu edu wo tebe bi na nga se we asumasi obabi bewu a obabi bewu kan Ghana emamu wo ka so wo ka pese o chese obi a ki kan yo pe e no to man ya ade anya ne be international say a security level no e wo low anase ya gogo ye nhihye ye mu ama chese obi a netimi kan do pe ti say no e wo behia say empenifo be sore e wo sa ensensem nkrofo kan wo social media so ana yes say aban no ene wo so hwe na enema bi wo ho no a anka wo sikwan because ensem anipa bi ayi atofo no bi kikane nipa no bi no ka no enya fe okay enya this obi oba bi wo aban mu na se wo ye pani wo mu a wo nya me che no ba se nipa ne kansa so ni Kristo mu gidie Yankopɔ mu gidie so na afa wo se wa ye basa ebi gwa mo bi won mo no ko bisa o ko duro so o ko anu o ko hwe nsebrem enya sofo ne kan no yo bi hunu keke na wa so wo de obi ampewu etimi de hu to obi so ma etimi ko abusa yes so wo de obi ampe okay owo ni baba no na ni je owo obi ani nje ho obi ani nje eso e den e wo ho owo ga so be wusisi aba ho de aba bo bote so je o ti ase e bi se owo ya de a hu ye hu mienu okay ba ko pe eti o ga so be wu a ana ni pa wu a wo ko no anu anu no e ya control e once and for all o ti ase eti obi ampe eti ase azuzu eti no nipa yempe owuo no enye se ye bepe owuo o di ase na so Onyankopɔ ayeden wa hyehyɛ ato yempe onipa ubewu so di ase enti wo mo kikasa no wo na me be ya nka wo kasa obi bewu anaka dani aba wa so na ko wo amoso entubase ebusiafo mama me kenkan eyo comment ni bi aba emfa emamo suppose GH aba ne dia wode boss good morning to my GH good morning ya jo super Rosa David and so Edo Sisika how are you looking great greetings from Canada yo Rosa ya jo super me ho ye nyame adome so me ho de na ye chia Canada for nsu enyina Rosa sababy we see we are tired people shouldn't live in fear of death because whether we like it or not we will die expose GH and so Edo see Ghana now cheapo exposing so about say front boys all day prophesy one so Edo no answer Israel Edo our day eba was same welcome back Apostle Sika you look great prophecy upon prophecy Ghanaians believe in prophecy too much and they are feeding us with lies Rosa David and so Edo they about same I beg is Ibrahim one a prophet Rosa onya prophet why or no they say they want munim no or me mu had man na misikenti no ohun ne mo say bibia obetimi aka bi onye edi for say afi na nyame e wo sraba no so dia wo bi entimi enkyere apostle yes do no nesu say because of say Ghana
o man no ye pe eye enkomhye no ti ena da ne da ye obi asori otimi ba bonten ebebe ka bibia ensa so nim se wonya kanko a no ba ne se ye ni so ade hu no hu ye ba ne se ye vision anada ye so a obeje de no ti na da ne da ye twa ye ntro sanity yo sika pa me da se pa ohun se comment ye ni ba no ba ye no very good okay any say o asem wo kan e kuru ena mte hu America hwe o my Ghana ye peye ma me hwe yi kire emre bi ababi am ya sori woman bi na saase da ho e wo area ho be hwe e ni apon sori ye ko ni ni pan bi na agbo ni ye ko nti o hia no so tese e bo twene ya sori wo no bi sa se so for no am asori we so for no we na so o wo ho o di ase na so so for no o ma mi ho di a kire no okay no say na so do no mo sham kom so for o hu na de utumi ye sanchirani nam so esanchirani ani so ade hu anasa nkom hye awu se nyina no se nyagogo yi kirani dia ohum eka okay no see you ene mehemaba eno anu wansi obiu onu asem obusa obi ohun si e ya so ho na o pese nka bebebi enkom hye esanchirani eni edi ye num ni ade eno o pese ohun eni Ghana for no ye ne yema di for no eni inipa bi no enshankom okay because the pen no ye pen kire okay ye pen sempa no ye pen no kwasem ye pen kurenti no amabo nsem anya kwan awo Ghana men eni o da nipa because ena o ye sofo wan nyan nwade eni senkirani a ye so asoro no enye sofo no nya ade wo nya ade chese umene onye mcheno te so won wo mene kura wo nya ade eti nipa masore no so cheche dan ni se jai awudie karabule apo esisie jampratwen eni be man tena on twentena eni oba ntena on twentena enya aware abortion no ni ade eni wi no ni cigarette nsawie eni ade jeja sa ni manyo be so ujaya eni urade ebe hu mo bonu ajo nwa ene sanchani bia ntu ni ho wiase a e kire se odiboniye ni ebe sakre na dwene sanchani bia ni ba bia kire no wo so Onyankopon ye enipa adiboni ho ene wo pe Yesu Kristo suma Onyankopon suma ne ba asase so enye sanchani nti no suma no wo suma Jesus was called a teacher wo suma so ma cheche nipa Onyankopon na kwan no na sanchani ne de eye bonus bi no de teach keke eti won say Yesu Kristo ni kasa na ye nchirechire eye nyansasam eye futuro because ni ya kan asha hon koma to say oba ye be fra no ofutu for that counselor eti oba enso ampa go for feel some prophecy no o me hon so ya ngwa o ya ngwa de no so na be so ayi a odi Nyankopon soma no ba ye de say o be kire Nyankopon asama ye no kore no e kore no ma ye dia John 14 chapter 6 was a many kwan no eno kore no ene nkwan no obi nkwa ja ne nchen e ji so na so ensanchani tu ban to so ahime edi ye nkom hye nyina evra nko osoro ahime obi bewu obi be ye say ka babo obi eja be hye obi ne nyina no wo beka na ntimi fa ni ban ko so ahime dia ni be ni pa ko so ahime ni Nyankopon asam no and ya di bo ni nipa bi omo ka no ade e se nka omo de ema ye Ghana fo e quality nim kase eni Nyankopon asem en kire on do Proverbs chapter 4 verse 13 Proverbs 4:13 was say so an kire mu din menye kura no na no no won kan just kire na den kan die e ba bre etina yi anena yo say so mu den enya nkom hye ye ni so ade hu ni obi bewu na me ye prophet why nation prophet enu ni ade ene ni pa so e ya so wo bo bi cham so ye na nation prophet president to appoint obi say obi nation prophet so obi dey ato omo so say no dey ato ni me nya ni dey na me ka me ka no kra ni say nation prophet ni kana
Okay. Nti wo ni wa fa to wo so nyama sam. Okay. Abaso ya dodo na su say ya abrante Ibrahim one nsem o kan ye. Ho benya say ya posifo ebe fa no aton safre no atoto na no. Ehunu botaye ne adwempo ne tinuponti e ma ne de kan sa ensem no. Say na wo so hu no. Ho benya say ebe ton sade afre ya abrante. Sika pa na mi shira. O say Ghana ha no emra nya dwuma. Okay. Because emra nya dwuma tomase. Okay. Obi a to man no de open no head. Oye. E kan kuremu die. O say o to mcha. Ka o say ka ban e kimi to ne nsaye de. Efre no. Ebisa say Unya diwo, unya osobo, unya se. Na den na wu kase. Obi bewu, ana wo ye konfo. O ti ase. Ana wo ye konfo, asa konfo so hyenkom. Edi wo ye konfo dia ma ye hu. Na sante sa dia, den na wu kasa asam. Okay. Wo hu bibi ana. What bibi ana? Bibi koso ana. Oh, but Ghana no ye bisa. Ye kan he. Is it what can go on, baby? And also, so Oscar, or is Canicas here? And you hear how discuss from our case that. No, I say yet you. Oh, and you know, so on the say, I shall come from Kunipa. And then was what customer to assembly to on my own. Yeah, the movie, and you sent a bino or fraud, no, or question war, no question war. Now, Usu you are no na tasu mu a na eja antasu mu so na mra kwan na abani aban no ene wadi so enti sansem bi wo ho mu a akua ehu hia obi a wotu ba bi wo bi bidi o se me de nkom sha bata me ani nkom sha bata usu nya divo unya osofo unya usu a unya konfo kosi en kosi koda enti na tse Ghana ye nya odi wo bibi di ni woduma wo ye woduma me answer on say obi epe edin okay obi epe edin we mu nyina no edin ana man okay say ni pe nyina be hu no wo di ase no ni fem tese wadi fem ani mu nya ni pe ni mu nyam say wo na kan say na ye say ene kosi say ena ma bibia say ni pa no etum wu ye eti o kan wa ya be pa so ni e gbona baso na ni nyina baso na oso na wo be bibi e dia ye fame na so wo be bibi e dia trendy a de ntina wo wo mom e na wo be gina so e de aye se de e be ya wo betimi de akọwani se bibia wo ni se wo mani mu ada na ebutu because of say ya papa nya ne ba bi ekom enti se wo pese wo ngina e ye so na wo so mfa nji wo dia ade ntina e ye wo wo so na wo so wo gina e de aka bibia ma chese wan Ghana fo ani aba wo okay sikape on say awurade kan se mu wo promise okay 20 verse 2 no so obiara kan etre nani so na kuma karifo ene awurade okay o yeni atiwi ase nyina de obiara ye no wo se etre ewo nani so de o ye no eyema na so akuma karifo no han awurade yankopon ene o kari ni pakoma iti de obiara ye bia no sa nipa no Ibrahim asama no ayi na kuma no awurade ne control na kuma no awurade ene kari so hu e de awurade ne kuma kari akoma ene obi anzozo de oye no obi nim obi tirim no kre obi ni obi akoma mu it is a trillion ponkwa de odi no kwe de odi atro de oda da nipa ni nyina onyankopon ko a ene nim de ewom e de obi a e be ye de ope se wi ase no e be ko wi ye te awurade kan o se ne die kire no emre mu ye de be ba nipa be ahopefo sikapefo hantrafo boniafo agusisam kafo ene ensensem bebre awofo ho asem de asonde fo nyina be ba enti eni ma bi be koso wo wi ye bre babura katwo edi kasa we mu nyina ye eba enti wo mu yo mani ye se je nyame asem na nkore okay and you mu nyina koso de nyakopon ka ebi na sem bie no ye nkore but yo wo kan ye no ye adwuma eti wo wo na teni pa ni wu a wo benya fa so be na efiso unya fa so bia wo benya fa so be na efiso so ho ya yo ma pani da jejes wo wu ye sa ni ba bebre ka ya gre ama
adinche bebe kura aba na apostle ye beba no also na ye ntwa ye ho kakra no ye comment ni bi aba na say ye be comment ni eso no nyumako bi ene so ya sen e ma ye de ye dwumadi ada ne da ye de ebebe so ntuma chahwefo no ye de ebra mama wo so wani je ho na wadinche de timi kenkan e de ema Mama Juliet Ventures e ka ho e bi atese e ba no ye oba wo de ma siesie wo kitchen siesie dia Mama Juliet owo ye nchense papa owo enwoma wo de be siesie ye wo jade ama won susu wo wura wono na wo siesie wono ma na se wo de ye aduane bo nkwan da ukuna ka se me yiri yi woni maduane eye me yiri onim se de siesie eye ejare ma e wo ye kama han from Mama Juliet e wo ye line no eso ne number na that screen no eso friend no na ne yes delivery kwampo na wo be ye ede ama na won susu wanya eye wo dem no we siesie aye kama oyo ba o sa wo ye be ma eye enchense papa ede abo wodan eso de mempe ba bia enkose neat roofings ebo eye enchense papa eso ema wa wutimi hu say yes enso to ewia ebo nanso so onchense no na huso no enya de se ebesesa ede afri eye de etie ne de biara eda wonda ede mo ema chese enso nto ma mfa enchense ngosisi ba bi se de wanya eye pipe bi ebo de bi ebi eni wasati neat roofings won gbabo adwuma no ede ama yopo said the woman edino etie loan master enso abepiem wa hanu mu awe de so ya ban adwuma yeni usika efa eye controller wo ye eye opostini so ye nurse ni wo chochre ni ene watu edi sika wo pe so won kan fan kan wo de ho na won fa enye wo project de friend loan master e wo number that screen no eso na chese ene no entwetwe enkomo na me kai mo say loan no eye Ghana hanko a na ye de ema me so mo wa boche mo fa enche mo kan eye ehu ebe Ghana ha na loan no se wo eye de yakeka so na de akobọ so no ebidia unsusu ubetimi ayede akoji eye ebie na yeto eye comment no eso no ebinu ma de aba bepiemu ewa hanum eye Yenu ba Rosa David Edia wade abo say I beg is Ibra when the prophet said okay ask my kind of that ebiemu wasanso abo say here in Canada he would have been arrested for making such pronouncement or no ne Ghana had the atoto nyoma ejeje mu Rosa Kwame Jimande awon so Edia wade abo say death why we be say dan da owo I say won sem no dey kan eye anom obetimi afolo ye link na da too much link ato onum bibia ni a wo de eye wa yi no eba ye beken kan ye de ama na nso so wa ba eye group ni mu na ne de obeti e wo montini ba bia no de tumu a ye so ye bebo hu de ro e de amam ansa Israel sanso ababi mo say apostle reveal their lies always bad prophecy. Fire will burn all these false prophets. Exposing so Abebe was saying that Ibrahim one guy is not correct. He got a mental problem. Richmond Justice and so Edward they ever was saying I'm really speechless. Yeah, Daniel Mreku and so Abba was saying Asemo. Apostle. Wow. You free Ibrahim one and so. Say Abranti be also your to me. Na center ye shedan te eye wo monyum no de enka ne wo mo pana na esiso wo mo bonyum krake ne ho krone ba eye ye nua ba ma je se esdo wa ba bonten esdo say ye former president Jerry John Rawlings awanya ni ba bi kuro no okay wo mu ye na wo mu ye wo me kira se ma ye nti a wo mu ye na emu wo besa aba na wo ba no odi ni pa foforo ete bia na ye den Eba. There's a reincarnation where someone will come. Obeba in a new body. Obeba, I just say, although say you want to say, one and say that you name no about Obeba in a different person. Then me, any Sunni be to say, and Papa, when you baby echo. Now I'm a person in Busa say, then some are okay. I am no credit now, a bit yes, sir. Sikapanya Misha. Okay, you're all kind of I have eyen se hu obodi team trust se ba braka wo se mo kom mo ni so ade hu ene se hu mo ka kire mo so just eye oye musician o oye prophet o oye de ni o se o mpa o mui ongonya ne mra ene ti no ka so wo beba ni na ba fa ni pa fufuro mu na aba oba fa ni pa fufuro be mu na aba
Say reincarnation na omo kan. Enye no kure. Okay. Nipa wu ya okwa asama no. Tie Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Bible say and the tie sa ko de tie. Okay. Say the tie kan no. Okay. Na homo ma sa ko Nyankopon a ode ma ye ne nchen. Edi so mu Nyankopon yi firi mu a yeso wo dead body. Ne eno ne efira no efunu. Eni tama ayi jeje da wu wo kwale bunu. Homo ni ami yi firi ni mu se pe. Awa twanzo wa na ndin sisa ye. Okay. Yeso mu ye fefunu no. Enko sha frigi. Ni ba wu ya no gina ira. Okay. Na mo ye titi ya se ni ye bo odin ye but zamre no ni fa na wo wu no ye fira ne funu. Body ni e ya ko sha frigi. Ejuwe ye se beka se o da be ni ye ka se be da be ni be jejo. Ye se da be ni be ni funu no. Okay. Tamu na so. Mumi enko yi funu no. Jeje funu je say ni din no asesa abaye efunu. Ana ye di funu na bata ni be. Ha, efunu no abaye bata ni no kura de ye ayi edian. Aye common e ma nipa bi owu. Okay. So, eti o ye say o next week e be yi funu no. Ya kwa yi funu no. Ye di funu no kon kuro. Okay. Ya kwa ko sie funu no. So ja say, ha, edi ni ba no wa okọ. Wadan netie. Ana ontimi nsesamba ontimi fa ba bia ma ho mo na kodi Nyankopon je no. Onyame a ode ayi so no okra no e ma no na ode tire wiase ye so ye nyina wi ata mo aso no Nyankopon akoji na ade no. Ho na ekosora himem ho akoji abre. Jeje bi o mo wasa ba wiase. Enye yie. Okay. He, mama ma Ecclesiastes. Okay. Ecclesiastes 9 verse 5 and 6. Ye tie na miaso. Tio. Wo se. Na atiasefo nim se ye ba wu. Na wufo de wonim bibiara. Na oni akatua biara bio. Wi afiri wo nkaye. Kaya ne ka ne lefi. Wo mu do, wo mu tan yo, wo mu ni nkuntwe o. Ayira dadaada. Woni dia wo ye ni wiase. Enyina mu chefa bioro de biara ta. Okay. So, heze jeje wo tan no. Wo do no. Asebia na samko. Eko. Sese de tibia se aka na ye. Oni mu chefa bi. Okay. So, etu okwa. Bi bia aya. Na wo han na eko. Yankopon wa mbana asa ko bi. Wo mo kika sansam ni nyina se nipa wu a no asa ko no adan in different form bi. Different nipa bi no be wiase no ba sa abatoa bi so enya no kore nipa no wu a nyame wo kwasama no ka Luke chapter 16 verse 19 dawa wo hu se osikani bi ni lazos asema papa yesikani no no kore papa yesus no wono de obeka bia sa be be tie enti asema do no wo ye papa wasase so wo be bi e friend paradise na Abraham ho na akoko twen okay yesu kristo ma ye to so bi no so ta se awiase awiye ena abonefo so bi odi bonen e wasase so wu bonen mo won so bako ba bi e fra no Hades okay eno na ayi obofo bi so ho ena oboko nja ona ka nipa ma sa obofo na santefo e fra no amochi opanisi nipa etiza obofo no won se ba bo papa yesu kirese ejabi no wodem ena no hihye no esuo kwa onyame nom boninti Osman, okache Abraham so Lazarus. No go na sati anko bo nsuom. Amadi di nikete no ohunu mane. Wo se masa, ehie ne dan tamu. Amna donko bi. Ye tumi ntrama ho. Musu tumi ntrama. Di me gaza be di enyeye. Okay. So on say that in city. Edi sa wo tra wiase wem. Na wo di bwanu so nsum Yankopon a. Nkasa wu a beza kwabo. Wo fa he na ba. Wo kura wo di ba mo ba wiase no. Agwe, unu kwa ya kwase bai. Nyanwa se ohun so ye nipa. Baba bu na chere se, onyame na nyi nipa, e ye funu. Wo dia se, edi be ma no ba hia. Na be ma unsu na kogu oba unu Nyankopon. Wa ya ni kakra kakra sa, na ye nipa. Emi enam nompe, no ye kama. E na be ye nipa. E no, wo se ye funu wa hu.
oduntuni no enya no kre ono so wo to okabi said they say I say obi akabidi obi akabidi as ye twena srani abasa said ya jeje wo wu wo manne e machena da obetumi pie asase so ya kemuda ene papa Yesu aka John 5:28-29 was say muma ni nyamwa na oma ye wada kamera mu nyina ebe tebene no mbe firedi na oma ye papa no ebe ko enka wusori no oma ye bone no ebe ko atamu ewusori ye bo nsam dem so enti sada no as no be serious no ye different God's watchman. Yes. Yem share ye na ye ni efi etimi nya ye titi nsembi ebi no na ama wo no so ejina so won so bo all ma obetimi awo ne ba o si we akoda we de ni su ni ne ba nyina se nipa so me se wanya ne ba bi kro ana so wo bi wo all ma se onkwada bi wo ho ma ye wo mo ye tete wo ye se wo asa kwa aba enu nti ena ema ne kasa ensem eno na wo ebiom nso no enya no nkon wo kirema na chese ya papa jeje wan wie ni juma obedi no asasi so eba ne se na wo bi wa yeti wo se ni juma dia wo obedi anase wo bedi wa asasi so no wan wie anase wo wie ye because wo ya yeti ye kwa ye nim se ye juma die no ye wie anase ye wie anase se ya sha ase anase ye sha ase ite ye no wo bi wa yeti wo se nipa so mesi ana wo benten ni juma die wa baba be wie anase wo mi because ye ne nsem o kan ye professor for ma so aba be ka bi sa afa ho se wo so da ye wo hunu se ye papa wo sha tade fita a che se ye o so a wonyinyi se wantimi anye de wo so wonyinyi na de enwie ye like o nyoma bu ho no me wo se nka wonye de wo accomplish wantimi nye ye enti ni ye nua yi be ma yin sam o ken ya akwa ye no kwenti wakwa ye nyame ni pedem be se mi hu se ebe ye de no wo hu se nipa a wanya ni ba bi koi dwumedi nyame de share ne nsa so wo mema ye e wasase su wo wi anase wo wi ye yo sikapa nyame nshira je ena babura kan obia e kan de o dia se je de onya 73 years adwuma obeye no owie ne 73 years na odie wo no da me bio eno be sa ba to aso David mo yo hene nyame na si ne hene mo yo sojani o dia se David onya 70 years jeje chair 3 years okay edi David owuya no David o ko ba bi wana ana bi ade ne chere wo Israel so David wey was a David pa esa ne nipa se nipa de eye onipa eso akola nse woni ya o se wose se the Bible kan no o se se na tie no sana ne ba so tie John Ezekiel 16:44 e na akasa asa so edi esu ani obitumi se obi eni ya de dawo e normal ne nioma pepepe ti se de nipa ne betina sa so ye ne nioma oh wo Dabi entumi ya pepepe e ma ni yeyi so obetumi afa subari bi eso we de wo so papa o we de wo sa ona na o we de wo sa no ofa bi o wo bisia no na so nyo ho a nipa afro no ho abegu ya wo no na ba o so bo no bra so se je die adwuma obeye ye me kase adwuma kese because 79 emre oba ye mami kan short me people short ayibi 1969 na constitutional rule or enti the friend saying emra ye to aba no Dr. 𝐃eat𝐡 on the being here eno be di akonya no na the body guy Colonel 𝐾eat𝐡 okay o di ase enti Colonel 𝐾eat𝐡 ba ye no ono ay body guard eno be tum fi ho okay oh eno o se kusu dia so da for dia mo life nko eti okunkum asoja bo bebre wo kasel ene akra don kunkum ni baba eno take over ena sama na bizi a community wa ko che baby to wadimia ama na chibio so eti ewo mu na buzi ano no ato no kon no wuye ene chambo betra kunya no so 13 January 1972 until 78 eti na je so asoja bo no eye champion wodi tuo ena baaye okay sama ni anto aba o wodi tuo na baaye ena
etuo no wode beji ye kunkum ni pa no betra edi 78 ya meken ena ni deputy na be die kire no your friend no FWK akufo ena ni mpanyfo ena omu ye meeting jama no di sika Ghana sika ese ade eye ni ma ensem fata so edi atuni di kwa se fa to be di golf so what is how you pay I didn't hear friend sir what do we ma what the gum sir I said the black was sky what the gum pa do some man sir mo ma ka your friend golf so 2 years another I independent for no tumfu ka bia chere o tie de o ya na o ye to one day no man hands up sir on resign so bukum no resign no call now some so jeje see on body guy o your body guy no ni the air force bia no ye air force ni mo ti ase aeroplane no ya de pa o yes expect on na on so ni the air force on na on so panic ku so be yi ko fu every some na say okay na say chese and they say na no de ubenya si kirato ubenya mreki anom ubenya ukuta usika ubenya emu bi ato akono wadi so ti ase pan wo ubenya bi asamuna ubenya bi now so that time no maybe ni was 1979 maybe me huni okay John 3:11 Papa you see and no kura ne kure me se mo se de enim ene yaka na de ya hunu ene edi hu adanse so me de me huni me huni ya no so na eye me time ya asem ni see here okay enti me di hu adanse a me nim de me ne ka okay na Ghana say apurate apansam edi ya tiese ayi maybe abrantie bi so de ni bia yeku your friend JJ Rawlings you say we broni half cars and panzo tell my price Scottish then mama any kuna do adumai ai ni yire no ana obanya mu chi no to ka room 15th May 1979 and the group of Rasoja for some years and on your play secret you no na some na your friend say brigadier Afrifa that am no brigadier Afrifa no nso ai ono 1966 school one na di mu akotene so 1966 school no one kotoka IK kotoka we are igweni you free voter region na igweni na na leader enti e ba sa no enom ye ku enom tu kwa me nkuruma 1966 24 February enom tu osaje vo dr Kwame Nkrumah akunya obla constitution vote e to aba ene yi no enom tu no vi ho enom so kum nipa every fan kotoka dan na ni afra no bloody ku kamo jagusa Kwame Nkrumah committee bi wa broche Romania somewhere what me see Ghana bio na so for man one say we see Ghana they will kill him what me so ama I know what so me people kakra so tiase ena kotoka any every fan no e di akuma no akonya no 1 year 1967 any it is kotoka na ayi kotoka ayi asoja fom yenu bi akwache no fie akuno atwa kwati e di ahye nanum sabe omo twa kwati di ahye nanum hwe asoja fom tiri mo ni o soja fo se kusi ni agaze asoja ni ayeku a masa kawuze soja ni koyeku obra moja nkam esisi sabe be na Ghana ese tum kutuka yeku atwa be ma ni kwati na ahye nanum ana afiwa zani pa na onkukum kutuka no wodi ase zani pa no ye fano ata ene yeboa okay wo mi nu ne kwadi sa wu ana afiwa e chi sa ni mema ni mienu ena wo nso okum wo mo mfa ade so a ena afiwa no be tena komia so ena sa 69 no o hani wo ba so na wo hwemu a asem ni nyina ne se afiwa na yes ade ni nyina okay the entire one is by and na afiwa no ni aba no no otifie okay sisena no wa mi ato aba ena ebuzi awini ye no handi wo ba ma buzi a ena no kote efie na de ntina 1970 9 otere bie ni wo ye na juma tene ba bie
na nka Rawlings go fa na ba be kuno ene Rawlings ne kan nipa final squad for the champion ya digina no kunkum mu nyina ena say aye deja adagana say me say obi ka say jeje wo uchi burodo eni de ana me boa enti e wo se ko sofa ansa no wo ana me boa Bible say your twin grandchildren owu on kranta no o di ase enso so nbo mu nyina so ene ba sa samu na David tete no kuma nipa wo Israel bi ni enso nya popon o ma no to no ko kama ene owu ye Second Chronicles 21 wo kai ho nyina wo hene bi mu ya Israel for dia so nya fon ko yo hen ko so jeni okay enti David wu ye na ne pastor no be di ade Solomon ne ba be di ade Rehoboam be di ade ekosi na say David ne man nana no ene di akunya wo Israel ena Joharam won zu be di akunya wo be di akunya no wo yeso jani na no yi na ayi ne papa ne man na on na ye pegi to na odi akunya no ba papa no o man nyina ade eti ni nua member be sem kon asesai wo de grante kum mo nyina wo kunkum mo nyina to wi ane dina so ko ene yo no ko a ene mpanifo a mo ben ahindie no wo sa kunkum mo nyina Israel mo mpanifo nyina eti nyankopɔ hwedi wo mi oyɛ no won nyankopɔ ne yafunu yade ene to so wo yare yafunu yade a aduane to ne yaba na to ateto wo na akɔ okotore wo kotoleti enne ne yam niema nyina to wi ne brɛbo aharawa yamade ne nso ene ade nyina o yire nyina to papa to wan ne ya yo yakobɔ panise ne sa for 2 years ansa no ede o kunu so ba bia na wu eno bia na wu e won boni mu sa no me pan nti no so eti there say wo hwɛ se dia ade ne si ko se dia ayi jeje kwan of aso wu ya na ye se yakobɔ megese ono ne dia ni fire no nyame na aye sa because so nyame pese jeje sofa ansa no wu a ko be sofa okay apostle ye besan aba usu ebi yen kan comment ni bi enfama ahwefo yo mati for Daniel Meku eda wode about say Ghana we need the hand of God. Prophet Bernard and so eda will say bless you guys, bless you too prophet. Daniel Meku sabe must he must be arrested. He gets mental problem. Apostle, keep on preaching the good news always. God bless you. Okay, Edwin Taylor and so eda wode aba was saying he knows what he has been doing together with those big men in spiritual. Okay, Edwin Yatiwa say why aketu ankuma and so Edo Deba was a big no. Okay, Daniel Mreku Edo Deba was Sika, you are looking beautiful this afternoon. Thank you. Where is Nanama? My regards to her. Jo Nanama baby I will be a Daniel say Ochia will go higher too much. Okay. Expose GH and so Edo Deba was saying. So is JJ legacy bigger than Nkrumah? Morris Ampao said, Anna. Expose Asabe was please ask Apostle for me. Apostle, where the question be about Obusa say JJ, ni legacy would die editor on a song, a chain Nkrumah they said a year lawyer Morris Ampao Kana 90. Maninda would be a best abaso. No can comment no. Daniel Mreku and so Edo say you cannot compare JJ to Nkrumah. They have different legacy. Obi and then also so no honor. Ken what and so the other about say hey Chineke wo Mr. Watobom says they cut off Kotoke's banana. Oh, okay. Ken what and baby was I'm watching live from Paradise Island between heaven and earth. Border yo ya tenya Michelle. Daniel Mreku so Edo say at Kemboatin. You are watching from Paradise Heaven between earth and heaven. I wanna make I laugh small. Kemboatin answer baby must say Sofo is making soup yamu dear ahi lawa breath for Hey, comment the ebi back and what in so Edo de boss say Daniel on so there and sa and awama and sa esom. Now apostle yembra expose a question where they about what Mr. say legacy papa when any baby call JJ. Woja ye no lawyer Morris Ampao say ne de no so chain Nkrumah dia woja ede eto ho no kra bi ewo.
legacy no hwi mu ba kan say say dwumadi anipa bia ba asase so be di ye ka twi ntina ho me bisa fe ani dwumadi obo be di wa say no modi mo obo no asase so ene kwame nkonoma de One day na so o say an lawyer more example say jeje de so chen e nkruma so wo hu say o wa den che fa e ho o say what kwame nkruma no onye so jeni okay eto no so no na den ne dwumadi a obedi okay o ti ase ene jeje so no onye so jeni okay onu so no na den ne dwumadi a obedi jeje no e di soja adwene ene be bu Ghana mai okay ene kwame nkruma de civilian constitution who and say nipa ye menka say nipa wo ye nipa ye nya soja fo okay ena ode nipa fam ade bebu o mai so na jeje no anu ohye eso kwa nkroma de kwa nkroma oba ye no neska o Ghana no man say o dia se or the Tuska independent or Jimmy and Abrabuja is papa. Ghana can say this time, no? You're okay. What you say? I said a Ghana can't say about your baby. Sikano Hapa, and the Kwame from State said, what is the 20 year? And of young water. And the maker say, a fever, and a kutuka, a good two new Yakuyaso. It is Capudio or Yan, or fever kutuka, and no muche, and no muti. Ene kutoka de enu na nyu ani nansa ene kofo ko kunwa na me ka kire wono ene sikari nya be di afifa ho e di afifa no di sikari nya be di no ho ene a kire no ye obi e kwa to ho se ye nto aba ene ye to aba abuzi abetna so ene kwa me nkruma 79 ayo franchise jeje 79 obai wo mi soja fo so de wo ba no soja ni ba be ye ku na so be to obekum because oba no anto na ne sankan na wo zaka na ba yeden obekum edu wonya na obekum onu so nya wo obekum ku na oba ye na se kire no okay obe tete obetu ofira kunya no so so obetu ofira na so hu se wakunya oto so obe to bi eni to obetu na sa saka na obe mu na klase obe yi na firi ho ena jeje no ba ye eni jeje so ba ye no nyamye nu kurani send the gun as no near support no okay your body said JJ sorry or when some person say woman what is our slogan on the other is it you have junior Jesus kill all the leaders kill all the elders let the blood flow JJ etini when you support civil servants and the students okay and a born person if you know be a penasem tell the Ghana ayi Nagana sikafo billionaire businessmen and women won't take taxes. Entina apostle mitwa no said they walking na walking susu say jeje modern boy eso any chain ye papa and kroma de. Yes. Okay. The entia me say come on jeje no buy no man no I say na sika ni. Okay. What you say? Na duma ni. Na bibia aye expensive. Bibia boy again. Na so open samana. Now this be what you mean no dey siesie. Okay. Eti say transformer one cedi e beto amount 2 cedis and now 180. And say no nya bi aguare and no kwa go fa na e ho aye de bi bia ho aye de commodities. E ho aye. Na ho aye tin pa. Eti jeje ba ye no. O ba ye no na students e ye ma ho ni civil servant e my for eti obi ani je ye bosom ye bo sepa ama de jeje no opuru crown ase no okay so if you let something action no be here no and no so correct sika beble 1979 so wo mo ye de taxes ya fa abansi afa condition dia abansi ta no ni ade no so records ni nyina wo to hwe mo ni afra mi so bia ayi takurare report at Gonda Balance tomorrow morning by 10 a.m. Or face consequences or revolutionary action. No, so no Tomsikana cop. Oh, discover brave. Oh, and not done of one agent home. No, by so per se, and here for this for a pay. Okay.
ɛna oyɛ saa yɛ mani nyinaa ɛna captain Boachi Jan deputy na ye did to mu na okoyi no ɛna saa captain Boachi Jan no saa sika no mo ha di wo ba mi say 24th September saa na election campaign ko so say de saa me ko so ya anye be to aba nto anu oyɛ say wo mo ko so nya campaign no be ha di wo ba no ne wo ba say obe oyɛ house cleaning exercise this will be a few I feel now proper promotion general cleaning and no anything ni what tired the bag nti on ko so ye teta mo so ye to baby na limam wini ye okay nti limam wini ye no we can so to na limam wini ye no ya o de ni si akonya so no no ko te no ka se o ko no mesa wa anye ni ye dia o be sa abenzo Ghana for so de ye nim ene ye kan de ye hunu ene ye di hu adanse ye se de papa Yesu kan no nti me de mi huni I was in Kumasi at that time nti me hunu de course wo Kumasi wo de ase ena ye sisi ye nyina so no ye ti edi 1969 1966 school no ba nyina obi a wunya 50 years 66 school ni mo hore e history kan e book mu ni atro tro de egu no hunu se de ade ni si koye na me de sam na ni ma ni afi hunu se de si koye ena 79 de hunu se de si koye wo de ase ni ayi panifo se ayi bomo chichie every nsu ase be kan so se danchem na ti koye pa ye nyina chichi no cre o na me chen no cre abaso ye comment ye nia ye expose 𝐃eat𝐡 aba wo pese wo hunu se ye between JJ ene empumo hwan pa na ba ne se wo fa wo ya wo mu a hwan ye beka se wo fa ya wo se between so Nkrumah and JJ who suffered yo sembusa wo busa no okay won se de o busa sempa Nkrumah no ono ba ye ne ku no be ye nti wambre nti ono abani etoye okay campaign a ekoso ye no party no the friend no CPP that's who we are any NPP we are can NPP near friend no Progress Party okay Progress Party engineer campaign because we have plenty in Korano here PP party papa PP party papa e wo Kumasi ni nkurase ye nyina sa na e fe e na o ma change na ye no NPP okay ha they the same oh na eno ono abani eto ye ni yi okay unze constitutional rules de to kwasam ni ade bi no e bakra minor e bi na ebem ana meboa na soja de dia soja ai dede ma na nibiri ye no wo mo chire no no asem wo me ka bi nu ka sem di abro wo mo chire no 15 May 79 ya akufu no e di ko she gawuru no ya de pride to train the body be see asem no ye no kore soja bo ku soja pa be di o man so a masa jai e yam so nye e wo kwa be so o di ase ye tu no body le e ti opie ba ye na ayi o mo di ayi wa chija di bande a chiche ne sa e na opie ti na nia be se wo pa wo bia ku no wo go prem ya ba no wo nyam no asori no wa dani aba so to wo boss e pe wo ba no sabi ne si ye ti jeje mi akwa no na ne bu ofu e no state hu mu se empanifo bi usase no me yesa afirifa number 1 okay it can add 79 wako yeku osija fo ho no na mo ase ade di na ko fa ayi obi a 1966 oyeku na ade na ka ho ko man fa squad o wo de o transit na ho a wo mu se na bibi ekoso ntin wo yesa ade no uru gina mu ana ache se ye jeja wanya ni bebu ko o kwa hunyenye mu no sofa more than ye Nkrumah automatically ye enukure o sofa more than kwa Nkrumah obre so e soja ni eni e chire ni kotu soja ni chiwa kotu ayi gawum uga so binya ho fedi unya ho fedi na endu ahun ni china e tu ba bre ena gwan so be ye yen so obre pa I don't say ayi killings and I say mother no ayi papa okay o dia se ba ya bobo bia ni se o sidi ni ayi adwuma fa okay o dia se o de ko ba bu mu a David say akonkwa o kunipa eso ya bobo na de ye adwuma no kre dura chire no e chire ko du bebi no no ja sa ade no na ave moja kanguo no
a man a him for you. So, and a good baby, so, or any democracy. Yeah, you say, and some no can say, Israel, Yatuaba, any ye or Penibi, Eto or Mayan or Mewa, and a democracy, Atashi, Biasi, baby. So, and so Busam Sa, the Ametuma Yam said, Jeje or Bray, none the Butaya, or the years had and said, and Cassicafonia and Yavo, and your pet, the Sicafon, or Shet and Yavo, so I'm not a Yavo bread too much. So, and a gun of Russian telephone. And the judge, who's a judge or not a corruption or but now no shit and no, I know that she said, oh, yes, here. And he, or 20 years in me, and what dear we. But what? 20 years in what dear we. And now, if we in town, aircon, so, ever since 20 years time, corruption, sorry. Say, and got judging himself, if I told him Madonna for you say, Yamin Kakun Goye, because me shut my dreaming in team, and in your answer more. So, as I do obey him, if I saw the Amazon, and any party will come be. I may be crowned a foreign squad, and you're open. I'm obeying you, Okumas, and no, Ukiam, and I won't go more cut out, so, obedient to my lady, obedient to my beginning for Uncle C. So, Nino, Ohuniaquania, because I'm the corruption I cost you a mouth. A dose of 10 abra so dear. And this near people, Korea, because NDC, and if CPP. CPP, no, Judge or CPP, Judge was never catch a gun of war. Judge no 6 people in the Ankasa. It will obey you to know society. No, support. Oh, when you fail. Not a very young man. That time he was about 32, 33 years. So, now ashes are oil. Now, Ghana say, now a man was support on. Now, say, why any part? The whole Ghana. Now a man was support on power. So, it's a bazaar. Now, a do baby now, Mr. Futu become and one say, one telling court. Constitutional rule. And a man for lawyers and judges near day as a shed mara constitution at the 292. And was so a free soldier. But you say a civilian. I know you're my civilian room a year. So, and in Yakabi, and I mean Kabi, I'm a moo. So, and it won't obey any, not so far. But Ghana for subject, yeah, papa. Me can you is it Ghana for? Well, glass up in me. Jazz, ya papa, and you be here, and to Vurupe, Pessamin Cumia, says Yamanuza Minoka say, Yahu Tiamin, and I have one who help you. Obio or your minister. What the parliament? Or your Bible penny? Or be a count for UK. It is a second assassin pounds. Maybe a euro. Maybe a dollars, will be the account to America. Or we are done is corruption. And what you could war. Nothing of what is good to pass Amreno. Some not to know what was so a young. To know me now, about moon or pilot to a munty. Morning. And a coban say. So, Eddie, Jay, a one cover, yeah, no poor money, yeah. Nanka Yenya said it's Canadian, yeah. Usikanibaba, we hear you about. Now, so we hear you also now, so dear. What dear, exit Abuja, young but Diania was a Canadian. We hear you say, 8 minutes. Sukuya, the Canadian balcony, we hear you to me the balcony. Atalian Pagua, but I shall visit me to be said. And there's a one man told you the board, then cry. We so know the Nabaton. You are who we are satisfied. So, has happened for us for years, and never before, somebody had done. The good time will be you, said in the woman. Want to me, and then the door. Oh, it is a year to a bar. Ghana, see a to a bar, who come pa, drink cochilla. Abana Okotua. A year Juma, and I'll compare, and you'll be papa, and in the mammy. We never catch it out. Why would not talk about and say, back? You left you. Who couldn't cry down or castle be in one. Papa, I wouldn't be no one sorry about Obama. And I can say, make us say, President, Sigapa, Apostle, electricity, Ghana and Calcoma.
electricity light etimi ejina so one man wobra one day kura yenum ni da ebetuma ejina so 30 days Ghana light mi hunu bi da ye bedum bi mi hunu bi da abaso ye de enkomo dije no eba eye na wie ya enisa o final words on some wo de be ma eye ahwefo ene etiefo afa eye yem papa ni wo ne sensema e so ne de ye de aba me nso obeka ye wa chi se obi ba be wu a che so be oba ni nyina abo ne to fa na fa etu ide na do telephone number so aka mo e de amaye yo sika pa nya mi shira ene o mani aji we say nsem bi say ba ne mani aji because Ghana there minim ba bi free kakra okay so na dia mi ni kase wo mu ni say Ghana for sika nyi bile no e dos eti Ghana for empenifo ko sin eketwa so yanya den yan sakra yakene emfini ho ne sika wo yi eye na onipa be wuo no ne sika ti ase te se jeje okuri sabe wo sika wo anya bi o ni sika wo ti ase se sika ti bi je nkwan ke jeje wo mu ko ti ase ana me boa akura kan kro akoso ye sabe pepe sika ni nkwan wo ti se die mutam so a wo be ko awurade se me na me kum me na me mankwa me na me pira me na me sa me awurade na me ye we mu nyina ubetuma dinya ngobodi ana babu no ngondo ni babu ni na enu asem so etino Ghana for no ensesa now ye mu ni na ye mo fra no especially me say wo mo ya suma wo kese any youth for youth e makunu wa na say ena wo ba ware kura na ye ko achibidi sika ko yo ba no wa de we e di ne say adwama ya na ne oba no bo na ne to onya 20 Ghana bi ade ama no what to be ni mo fa kakra so want to this no ba kakra ngo to enye ho ne ma kakra kakra adwuma nye wo sori ahoma cho be kwa ba wo sum be so wo da kakra utimi tua water be utimi tua na ye se bebre e ben no na e haye e ben no na e haye me kase still am me kan me za Canada bi azu me kase abrofo na die so a enkaye kwase furo bi die osisi ene a ye be ye firi kakra ka ayi la passe ne abeka ayi tesano enum ne achimota ne nkra kro due mo ne kansa kakra usi a ka be se Washington DC anaze Berlin the corner penye wo emu ofe emu mo eye baba every young man go there so e dey be say fan go do da ya mo ne his excellence na akuku adu danka wo over the nice for one checking the very one. I have somebody there could about the same, especially when I did go the very one render about the same. I had the minister and then the friend for my so they're gonna walk. The brother saying, your ocean comes there, will be the who will be the room. What we need to do, or what the Amansanko, new or baby who cry, the town was soon. What I'm saying, you're not going to be say, I told you what to do. Now, meaning I have been a book. Edi Ghana for we da masipa say ne kwes papa oba chiri papa edi na betra na we say nsem wi e mo so ni nya san ni die kakra na me dia mame me dia kire mu mama mo so no wa hwe ni mate ase onyankopon asodwie en ka Ghana man nyina na we ye ti Kristo di amen we ba cho we number nie because on di 0 5 4 4 2 6 2 6 1 4 0 5 4 4 2 6 2 6 1 4 and 0 2 0 7 0 2 0 0 1 1 0 2 0 70 200 and 11 the winner amen. Amen. Apostle Nami and Shabby, I was here for and a brother my point. I may be a juvenile no essay. Any essay, comment I buy a chance or anything kind, and far and mamma and far in sea. And on record, our day ever was saying, come on, something and not yeah. Okay, Elias, my and our day ever was my heroes channel. I like it. Emily, I'm not sure, and so and you'll say that then soap was called Don't Catch Me, which was affordable for everyone. Emily Asabe was saying, I don't know much about it, but JJ, I saw everything. It was very
is the answer to this? I will say God knows what He is doing. Or saying share video and so you say nice talk on so idea and no review photo and so you say apostle did great apostle so I was here for her and I subscribe to your channel so one year let me don't say the guy in upload the video there was me notification now like I was to me about every one of the show and they apply follow your IG page and your Twitter page so too much GH and that's for Facebook page too much GH meaning and the 𝐃eat𝐡 too much GH. Me did akose Japan. E brepi am bese me TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Mo ko so show mo. No anybody dey bia. Me da ma say love you. Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey the Isaiah Kodwampo, we betun afem the great ampo. Mbrembrem. Wonu me nka mo ni hwe Too Much GH. Too Much GH. Mo ye too much. Na me so me ye amo fire.